Dagli tum ASDC West Karbi Along District Committee Conference long ke wang po. La sini tum che thek pon long pini dagli tum conference bang importance thek pik. Ningkan thongya brat proxy ASDC asong hin pen ke Japon lama sentri ke hang asong arta nang pengget pen aphi. Pini tum thek long lo dag jasemet BJP tum sunan Karbi Along tum mas council kachari state kono la pengget central long pusita. Tala sopor tum che thek long lo je Karbi Along la pen di mahasau tum hempre ke chilong dunji bang hilu olam lo. Nona teng BJP jong si government do bom pada Karbi Anglong si fidak po ni tumit heglong bangki. La supposi pini tum conference bang importance thedu. Kuson si ki free mala tum give and take a man pen 1547.22 square kilometer block 1 and block 2 men pen Meghalaya phan ki PG po kam na antala tum ton te asam government. Hini bangke borlang pherlang solia da waralong 8000 bighas airport fund ki PDG la so kam na tum claim bom. Ke thoma bangke mega solar project amen pen 18000 bighas la tum APDCL fan pidet ponon alu koda bangke tiger project amen pen rong mongwe baguri havar long kindu isi 50 square kilometer isi havar lata so tiger project fan pidet pola sila solo bedu ke theklong bangke Karbi Anglong a district a boundary non BJP kachari hutke 10000 ke avilu non ke 8000 bighas basina suntuglu lasi lasu a give and take punon a tiger project punon solar project punon airport punon bil hai kadug ni tum chedonde pen gala su kachedonde a campaign bang ni tum la make all over Karbi Anglong tan ni tum ponji la bangke lai silo pini che parai pon hini bang da ni tum theglong lo no semet Karbi Anglong tum mas council lo bangke local government for local people la son bang da avidet lo non Karbi Anglong tum mas council bangke la ka tuliram ronghang and company tum si solai bom lo under the command of Himanto Biswa Sarma la si Assam chief minister Himanto Biswa Sarma aputola tum sinon Karbi Anglong autonomous council long ingi prong chodlo latum alam ave ade ave ang turave Karbi Anglong arar tum ke face a problem su thang latum thangnat a chisong pi dunhai he lam the pale dunhai he pasila sona putola sarkar pange Karbi Anglong long pen parem det latum phandak ben kuson si ki prungjui unjima lai lam the pi ni tum dak conference ong chingwai po la pen ningduk nai lam bangla education lam ni tum langdam pusita all Assam long was 720 provincialized college do and in the district of Nagaon alone Nagaon have 42 provincialized colleges and 19 provincialized colleges in Golaghat district. Sita West Karbi Anglong long nitum theglong lo provincialized college ma sita ga rangsina college isivet. Pulote nitum West Karbi Anglong ba Karbi Anglong lo ke do students tu. Koson si higher education thane tum kashar le war cycle long la. Pining the BA admission phanjong si students tum protest nang set pulutang te ilitum ma phan ke lake higher studies pan ke nang kapadi price ma de nang kashar le long le kamsi Assam government tum claim wrong lo. Pining students tum chesong durlo nilitum chorolo students asu ka chesong a students tum phan sita lake temporary adjustment chot morning ke lam su se problem se ko nang du thupu se pining tambe no 396 students admission ke long le admission pilo sita no nilitum ka chine teng lo da admission pidel sita teaching staff avi la pen infrastructure ave bench ave desk ave layo sumar du kona pel education ke long la kuna lo tum kang ni po class ke bang la problem tu la tum demand lo je Karbi Anglong long bangke we need more colleges and more schools. Itum lahaya demand put hak tanon efrang ba ingtang kring pensi lahai ke hang a school ki maka che song ba litum claim ponji pusi pini ni tum conference on pen banke che prailo pini conference judet lo ten tum daga akimi district committee tum che selampo la so district committee kimi pensi tum mass contact program damji la ben ke non ke do bom BJP a government atum purial kendrik la so isia a company son je Karbi Anglong ka solai bom la tum ke claim ke dam ke chokchi alam ba gani tum rata phanon ba ke than pangcheng po la dak pensi lituma longri a duye hoy ka cherai punon ituma khai farman ka cherai kom ka che song am su se ka pang tangji phan bangani litum matha pon men ke daga theklong le pin lo sinili tum ke phang ben square no la BJP government hu a chedin pulutang te la ba ke CM hemti kup channel development tum theklongi la pen EM tum hemti kup badak MLA tum hemkang tu ya development joy tum ke theklong ji la so ben ka pre ke dak thangna ra development tum theklong li pinini tum theklong lo je hamren ke bang hut pusita me dongka pen dak hamren am thu ke towar obostha abi pinolalin chika pen ke bang towar lai punon pulang miso pen ke bang towar lai punon la son thak thak si rong rup a juke mane lokachar le war saita ave si ke chelang war saita ave rong ra da phan ma ke panung kuk khangjang lo
lasino lasona poro ko BJP government atum ke the dung isi ki claim ki chok che thunai bang ke no lasu ko thakne tum kadung weran phanda appeal 25 June arni latum ka paklang new land settlement policy bang la thuke withdraw vekni athi bang ke laso new land settlement policy jong si withdraw re pulote ili tum arleng atum ke karbiang long long masil long la hem thuke man un elu laki pota jokta kurun enono tengke lapen pota ke do tang tu khajana situn era sodan ke athi 30% premium rate jitu latum ka pabar 10 lakhs par biha government pen thiglo 10 bigha 30% with 3 lakhs na council fund premium pini lada dipike chiri selong le pata nang long le pata long der thita ko 10% nang residential purpose phanta ko nang premium pithuni from labang ke annual pata tu me periodical pata ka transfer thu phanda ko 10% nang aku premium pithuni plo 10 lakhs a value long nang premium de silaga ko 1 lakh nang premium pithuna la pata ko me di kuri phan la son la pen ke lai long der aku a revenue khajana mata town area bangke par bigha si 1200 rong aju bangke par bigha si mana 800 la si la so a land policy bang thuke la ke no teng pulo tang te karbiang long along le ahem phu ke manji bangke tim karbiang long choji la pen angtan pen ke wang beha nang ke claim akhe tum chanaji karbiang long le pata ahem phu ke man unji ke pen la so ka paman unji bansi BJP RSS tum bangke la so new land settlement policy bangke kewan kusini tum pulo la so land settlement policy ni tum men tunida kroy kre la solam the pen rat kapang rum pen rat pen ka che song sai ni tum deng pornal litum da ka pornal che pidona pot oglan litum nona porda da anso se ka che song autonomous state movement anso se ka pang tang thuya phan pusin litum pini ladak district a conference padu ponlo la pen ladak a consensi tin pen penangan muni na che tong si pini chingki chingwai ponlong lo la se pini ladak main lia bangket litum conference draft document che place lo la pen la so draft document along mainly ka chingwai pon la bang ke non give and take a policy border puthak chingwai pon lo la pen council pen non revenue ka pabat long le pata ka pabat la hai ka du we lam ta police pon lo la pen uniform civil code aputhak ta ni tum la dak chingwai pon lo la pen la 18 polling station Karbiang long mate Juaram la consensi pen Nagaon district mate Plain district long ka parlo pon la hai along alaman sta menilitum chingwai pon lo la pen ka doga we la dak in samjin kan sinilitum chingki chingwai pon long lo la pen la so ka chingwai along pen pini isia spirit hai pon long lo Karbiang long along autonomous state movement ke anso se ing tangpon po la son si hai pon long lo la pen la conference hot delegate security atung constructive debate discussion do pon long lo athe ASDC atuma a tradition ke lahelo conference lo polote penangan debate discussion do pon la pen draft document aputhak ne tum la so puthak chingki chingwai che ladak se kadog ve ke wangi ana program an systeme nilitum resolution deng pon lo la pen la so teng pen si ke wangi a hur systeme movement program systeme deng pon po la pen la border aputhak on uniform civil code aputhak on land revenue aputhak panon ason tinamos tame nilitum laso a conference pensi che parai pon po la penona conference pensi puthot ka che song pon arpu mate district committee a members a kimi a president pen chenglok a vice president secretary full fledged members tame nona conference pensi arpu kimi chingwai pon po la so joine sin nilitum non conference ke bipon nangkok ke lahilo lo kaddo ko song manda non punang a congress no BJP no na hok le do sita bang a khay tum long charli tum si me bang khay tum na hok party long le do sita ame thanga war me thanga a khay me thanga long ri phan bang char jap thip non puna ha mizoram sor bang ta NDA long se kicher abdun pulo NDA long se partner pusita hala NDA pin khara link ke mizoram sor ko krip la song dak meghalaya sor da dusi NDA long se du dun lop sitap hala meghalaya tuma bang tap la song dak NDA tun ka pin khara link hala tuma bang ke kodun de si dak Karbiang long leader BJP leader phantani tum chuning ring tung congress leader phantani tum chuning ring tung ba la song dak ha APSLC hala song tum pha chuning ring tung dak doling do sita no ka platform long le do non sita Karbiang long phan kacherai ji Karbiang long rar phan kacherai ji phan bang ar jap thip nang jip kalil pulute
dak ke politik si claim ka malu non isialam punang dak longle khajana pe bat hala kidu tum pirelo ki plang tum company tum se longle charai lapo hala ka sonon je itung pola komara bidi lo ke tan tu chinia bang kala asam government pe na bidi asam government bang sila so policy ki claim dak ke tribal tum longle pulute dak ke chirai dam longle kacerai dam long ye pansi mission bosundhara ta hop pen hal haya karbar bang tanang claim asai lahai ta SDC कैसे कैंसी pen bang ke lake project thelu thela bang ke dak permanent ke do mantune pen ke do muni da khe do phan karbi pen chenglok adima sa da lo garo do lo kukia bongoli ohomia nepali kadoe bhanda effect lo lake dak do tum ke unelo the dak do tum duk sai de ge ohomia hok bongoli hok হে গারোয় হোক যি কমিউনিটি হোক দুখীয়া মানুহ আছে ইয়াত গতিকে হে মানে পার বিঘা 20 টকা 30 টকা খাজানা লোৱাটো এটোতো মানে যুক্তিসংগত নহয় সেইটো আমি ক'ব বিচাৰিছো লাভাংকে এইটো লাভাংকে হিচিকে আসং হে আসং হুত পেন হুত পৰ পেন পৰ ল সং কনফাৰেন্স পু ক্ৰুজিং সাই মেটা দুনং কলো লা dak central conference da po dak district pen constituency branch long an tala sonse isi ke chingwai pon pe do po la kai siang deng lo hiniang deng bang ke dak political upi ma ke claim ne upi ma da mi non pe thelong sonse sulima la so gap ka chini ke chingbar be do dak ha central committee pen dak room an branch sor an sila so la hai ke chingwai ke chini pe je phana bang ta isi ke ching room so conference pusi da kaching room an para bange dak non thaglong lo ane election hai non rem mon sita dak autonomous state demand committee pen hajirpu ksir pen knca la tumbang si karbiang long a sitina lam bangke ningje dunang ko election le rem election hai sita bhul long ong ke pusitap la so karbiang long ke claim no kam nang claim ri po bangke la song thom ben se jasmet ke patir pinang ko si sialam udharon lo example son lo non punang MLA nang ke thak homosti nang ke thak men pen karbiang long lo pon et si hala daga bang tap ningje hai bang vedet dakta SDC KC kensi pen si dum si ningje chot lo je karbiang long lo MLA homosti ki minang salam bi pen jo hala Doramla part te nogong disikadai hala bang nang pon pithia da bang kala ke chokchi apen nili tuma lamen si puchorlo sita nili tum yong sar juje protein high court ta case pm nang kok pola ya lama bang tang asip dak election abang ke all India hawa ade India ke dak ke all India ni tum claim nam takali all Assam party takali sita election ke kupisi je plan mo po bang ke India long India plan pen sia hawa do dui sia bang ke congress atum si ningkan ko anu ne ha sadhin long det pen ke nang chari lo sitap ang bong lom 1970 lom tai sia tumo nang le lo congress chok che pen janata dol wang lo apen ko non la song thaksi congress che wang thuli lo puthot ko congress chok che pen si BJP nang klang lo tanon BJP bang congress kon ma ke chok chi BJP bang sa ko hinu mu chot non ke theklong bang ke ta khai so tum han tai hon hep pen khai so tum phan kang hon je li ke PV kam si ke claim la pen dak ane British um da claim clear kam da dak nang claim that British atum ke bang da ari chulo sita hala tum claim clear kam ponang mone hala British ari chu PM asi declared that law hala bang so 1853 hut pilo declare bang ke ne tum areng kelok aron na impose pilo da India ara phana reng lok aron na impose pe na pen ne tum dharmo nang rimdun et nai pune tum bang pa na pe ko hala ke British ari chu pis ge ning jalam ta pinia bang ke India me tha muni to bang si pulo one country, one language, one culture, one system. Tahala bangke, mane ASDC पे लेके क्रिचोत कली
India pinang ong dungarat ke krokri lasip la kaduk welam pena masip non ke India lo nang larji ni tum dala song ang tek lo penang celar lo blutan ni tum panta masih autonomous te na pijima hala so song along sini tum cerabun po lagi election lam putak lo